Yes, igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha. Turabasuhuje hirya no hino aho muri hagiye hatandukanye, yaba abari muri Congo Brazzaville, igihugu cy'u Burundi, mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse no hirya no hino ku isi hose. Turagarutse, ni amakuru yacu tuje kubabwira uko bimeze mu gicamunsi cyacu, ni kuri Rwanda Media Group Plus. Turagarutse, ni amakuru agiye aremereye, ni page ngari tuje kugira ngo turambure gatanu kuri gatanu ndetse ukuri ubwino n'ubwisa byose bigende bisobanuka. Ni kuri Rwanda Media Group Plus. Ni imirwano imaze iminsi ndetse itarahagarara igikomeje mu bice bigiye bitandukanye, ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo byose ndabibabwira nkuko ariyo mahitamo twamaze kwiyemeza. Murabizi neza rwose umunsi kundi ko tudahora kugenda twibanira, ni amakuru nk'abantu mwe nje kugira ngo mvuge neruye igisirikare cy'u Burundi, nje kugira ngo mvuge neruye ingabo z'igihugu FARDC, nje kugira ngo mvuge neruye VDP Wazalendo. Ibiri kugenda biba mu bice bigiye bitandukanye, maginga byarenze kuba ihurizo kuri M23, ahubwo koko nkuko mu minsi yatambutse twabagarukiye yuko hari imirongo miremure yagiye igaragara yuko bari kugenda bava mu mujyi wa Goma. Maginga ya nuko nahari kumvikana imirwano rwose ngo urugamba rwabisobye, ni ibitero bari gukubitwa, ni kibuno mamaguru, bari gukubitwa batabasha kureba inyuma, ni ukubakubita ubundi ngo ivumbi rigatumuka. Koko ni amakuru yangezeho yuko ibice bigiye bitandukanye bya hano muri Sud Kivu, munyemere mbanze nyarukire muri Bukavu, abariho mera, niho bitakomeje kugenda byorohera umutwe wa M23. Agace ka Panzi nje kukababwira, niyo mpamvu nabwiye ati munyemerere mere ku ngabo z'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi ku mirongo y'imbere biri gukomeza bigenda byibazwa ukuntu ngo izi ngabo ziri kwataka agace kandi bitarenze rwose mu gihe cy'amasaha 48 ako gace kakaba kamaze kwigarurirwa. Ni imirwano itamaze iminsi yumvikana mu gace ka Panzi, agace nka Nyantende, aho hose nta mirwano yari iri kumvikanamo, ariko utu duce Tombe Panzi yamaze kwigarurirwa, ndetse na Nyantende ako gace ho imirwano iracyakomeje, ariko n'ubundi ku kigero kinini rwose, kuri pourcentage iri hejuru, nuko ingabo z'u Burundi FARDC ndetse na VDP Wazalendo ubu butaka bakomeje kugenda babuyobora ku buso bunini. Aho ni Nyantende, ariko Panzi yo yamaze kwigarurirwa, ndetse rwose ngo n'igisirikare cy'u Burundi ni patrouille zihumuriza abaturage, bari kugenda babwira abaturage bati ibikorwa byanyu nibigaruke hehe na aduyi kuri bo, ari bo M23 ikomeje kugenda ikubitwa umusubirizo. Agace ka Bagiri aka kamaze kuba nako kakwigarurirwa n'Abazalendo, ni agace Wazalendo imaze iminsi yataka uhereye ku munsi w'ejo tariki 18. Maginga y'aka gace rero nako kamaze kuba kakurwa mu biganza bya M23. Nibyo nababwiye, ni urugamba rwayisobye rwose, ibyo iri gukora ntago iri kubasha kumenya uko bigenze. Ni nyuma yaho imihanda igiye itandukanye, amabarabara agiye atandukanye yerekera muri Bukavu yagiye afungwa, ndetse bigaragara koko n'ibihamya by'amashusho yuko harimo ingabo za M23. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ngo ubutasi bw'u Burundi buri kugenda bukoreshwa imbere ku rugamba. Byabayobeye, ni nyuma yaho bafunze aya mabarabara bitewe n'imirwano yari iri kumvikana mu gace ka Nyantende. Aho ngaho rero niho M23 ngo yamaze kugaragaza icyuho cy'uko ibiri kugenda bibaho itari kubisobanukirwa, ikaba yatangiye kugenda yidoga mu mihanda ifunga. Ibiri kugenda bindi bitugeraho nuko agace kakatana byeruye ku mugaragaro, nta yindi mirwano rwose ngo iherutsemo. Tuba twagiye dukurikirana M23 nta bindi bitero yagiye igaba ahantu hamaze iminsi twumva yuko higaruwe n'ingabo z'u Burundi, ariko amwe mu makuru dukesha rwose amasoko y'ingabo ziri ku rugamba ndetse na societe civile ku bwiganze bw'amakuru ziri gutanga, nuko aka gace kabohowe byeruye ngo nta yindi mirwano iri kumvikanamo. Imidugudu rero ni myinshi yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yari maze ibyumweru byinshi ihungabanyirizwamo umutekano. Ni imirwano yitwaje intwaro hagati y'inyeshyamba za M23 n'abasirikare ba Wazalendo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Iyi mirwano kuwa gatatu tariki 18 nibwo rwose byatangiye kugenda bitutumba mu duce twa Kabare. Iyi Kabare nayo ndi kubabwira nuko maginga yamaze kuba yakwigarurirwa
na FARDC, VDP Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Sikabari hari kumvikanamo imirwano gusa, agace nk'Akarehe ndetse na Warungu aho hose imirwano irakomeje, gusa mu gace ka Warungu ni ahantu bita Inyangezi no mu nkengero zaho impande zombi zarwanyemo ho kuva kwa kabiri ni muri Kamena uku kwezi turimo. Ibisasu bituruka rero intwaro ziremereye ngo nizo zari ziri ku rugamba, ndetse ngo intoya zo ntiziri gukoreshwa kuko ingabo z'u Burundi zahisemo kuza zikemura ikibazo mu buryo kandi ngo burambuye. Ngo ndetse mu gitondo cyo kwa gatatu tariki 18 abatangabuhamya rwose mu makuru bagenda tugezaho nuko hongeye kumvikana imirwano muri kano gace k'Inyangezi, ndetse abenshi ngo bakaba baragiye bava mu bice byari biri kumvikanamo imirwano ikaze rero yiganje ubu ngubu cyane cyane mu gace ka Kabare niho bitari byoroshye, mu gace ka Cirunga, mu Mosho ndetse na Katana, ariko tubigarukeho byeruye iyi Cirunga na Katana byo byamaze kuba byakwigarurirwa n'ingabo FARDC Uburundi ndetse na VDP Wazalendo. Kwa gatatu imirwano yari iri Cirunga kuva ku isaa 11 za mu gitondo. Wazalendo yagerageje kugenda yigira imbere, bigenda bindayihiraho yagendaga isubiza inyuma 23. Amakuru aturuka rero muri societe civile yongeyeho yuko mu Mosho na Katana ariho ngo hari ubwoba bwinshi, kuko ngo amakimbirane yarari ku kigero gihambaye. Nituvuga amakimbirane mwumve yuko imirwano yahabaye rwose yari imiripuko, tuba tugenda tubigarukaho tubidondosha, ariko tugira ngo nanone mugende mubisobanukirwa mu bundi buryo. Amakuru ari kugenda tugeraho nuko imirwano imaze iminsi iba ifite umwihariko, ngo ni icyumweru ingabo z'u Burundi VDP Wazalendo FARDC ndetse na FDNB ibyo bari gutegura byose ngo iki cyumweru kigomba gusiga, turi ku munsi wo kwa kane, ariko ngo kigomba gusiga ibice nk'Akavumu bimaze kwigarurirwa, ibice nk'Akarehe ari byo byamaze kwerekeramo imirwano. Hagati aho ibintu byabereye Ikarehe ni urujijo mu gitondo cyo kwa gatatu, reka ibi mbigarukeho. Amakuru nabashije gutohoza nuko abaturage ngo hari urusaku ruri kumvikana rukomeye rw'amasasu ahagana mu isaa 3:30 za mu gitondo. Murumva yuko ari amasaha y'urukerera, bityo bakageraho bagahita bahindura urugamba rukarikira, cyangwa se ayo masasu agahita ahagarara. Ni ikimenyetso ibi ngibi nagerageje kubikurikirana, ndetse ndavuga ati ibi bihatse iki, aho ingabo zikozanyaho ubundi nibitware n'isaha imwe bigahita bihagarara. Iyi mirwano rero ngo yari iri kugenda iba, ariko n'urwego rwo kuburira abaturage yuko iyi Karehe ubutasi bw'u Burundi bwamaze kuyitera imboni yuko bishoboka ko igomba kuba nayo yagabwaho imirwano nyuma yaho kano gace kakavumo, ko tutari bubigarukeho maginga ya ikibura nukunonosora no gukura mu mihanda ingabo zamaze gukwira imishwaro za 23 ku kibuga cy'indege ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru ari kugenda ngeraho abaturage ngo izi ntwaro rwose ngo zarumvikanye, ndetse ngo ibi bikomeza kugenda biba ikimenyetso cy'uko basabwe kwerekeza mu bice biri gukontororwa na VDP Wazalendo FARDC ndetse n'ingabo FDNB. Ayo makuru ya Karehe ubu ngubu niyo ndi kugenda nkurikirana, ariko kandi nuko ngo hari ibirindiro rwose byamaze kuba byashingwa mu birometero 25 hafi n'agace ka Karehe, aho ngaho humvikanyemo imirwano mu gitondo cyo kwa gatatu. Abaturage rero bacyumvamo uru rusaku, n'ubundi icyo bahise babona nuko aka gace kagiye kuba nako kakwatakwa. Rero ntagira ngo mbabwire ni bitihise rwose mwitega inkuru yuko ikibuga cy'indege cyo cyakavumo ndetse n'akavumo muri rusange turi bugaruke tubabwira yuko ibi ngibi byamaze kujya ku murongo, ingabo z'igihugu FARDC zamaze kuhigarurira. Ayo ni amakuru ari kugenda atugeraho, byose ni ubwino n'ubwisa, ni kuri Rwanda Media Group Press. Amakuru ku bijyanye n'ububanyi n'amahanga hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo biteganya ko ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse bitihise abakuru b'ibihugu bazahurira i Washington hagati ya Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
Paul Kagame ubwo bazaba bari Washington. Itariki yamaze gutangazwa ni nyuma y'aho 15 zabaye iz'ubusa, benshi bajya bavuga bati ibi ni ibihuha, ariko ayo yose ni amakuru yari yagiye acicikana natwe tukagenda tuye breakinga. Rero umwihariko w'izi tariki nuko ari wo munsi inama ya MONUSCO izaba yakiriye raporo ya Madame Bintou Keita. Abantu bakomeje kwibaza ati se ibi birasiga iki? Birasiga M23 ikuye ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko mu mbanziriza mushinga ingingo 3 zari zateguwe n'icyo cyari cyagarutsweho. Ese ibi birasiga M23 yemerewe kuba yakomeza kuyobora umujyi wa Goma? Byose nibyo dukomeje kugenda duhanga amaso tukavuga tuti niba bamaze gukanda subscribe ni amahitamo yo kugira ngo rwose ukuri ubwino n'ubwisa amakuru nk'ayo ngayo azajya kugeraho 5 kuri 5. Reka mbabwire ni nanone hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mpande zombi ngo hari byinshi byahombye rwose kubera ukutumvikana kwabaye mu myaka irenga 3 itambutse. Abantu benshi bamwe mu bakunzi rwose b'umugabane wa Afurika ndetse na bamwe bifuriza icyiza Afurika bari kugenda basaba yuko ibi biganiro byasiga amahoro kandi ubwumvikane bw'ibihugu byombi bikagena umubano ukwiye ku mpande zombi, abaturage bakabinezererwa. Ni amakuru agenda tugeraho natwe tukavuga tuti tugende tuyabatambukiriza 5 kuri 5. Reka mbashimire kandi minira ahangaha babwire ni amakuru yacu namaze gukanda subscribe rwose mu kanya ni ayandi makuru aremereye n'indi page turaba tubumbuye y'ubwino n'ubwisa. Amahoro Imana akomeze kubana namwe mu by'umukora byose muhahe muronke.